Mayap at magrasyang bengi po kaya kayong sablang kapatad king kasalpantayanan. At syuta na po ngeni king 30 at Domingo ning karaniwan na panahon, aldo Biyernes. Kaniting banala kapag masusyan, iabetala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malaguang kapadananda ring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan da ring kaladwada ring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan da ring kay katamong ega-naganang frontliners. Makanyan mo naman po, iabetala ka rin kay katamong intensyones ding makatuki. Para king kapasalamatan dari Christian Joshua Angeles, Cesar at Ryan Cesar David, pamilya dari Joey at Lorena Galang, si Sardas at Luz Medina, Pasyopea R.C. Santos, Katrina Go ating kayang pamilya, Juliana Sibal ating kayang pamilya, Mirna Pamintuan ating kayang pamilya. Para king anibersaryo ning kebaytan ng Marcelo Mandap. Para king special intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Christian Joshua Angeles, Leila Tunggol Abiog, Trina Diazon, Maribel Mandela, Michelle Cruz, Melanie Cruz Singyan, Marian Kissinger, Mary Manette Pineda, Maricris Paldeng Sabado, Catherine Paldeng, Julian Guevara, Ralph Benjamin Basilio, pamilya ng Mr. at Mrs. Lening Malang, Jonel Pamintuan, Janet at MC Robert Bernardo, Juliet at Edward Masirag, Romy at Rowena Bernardo, pamilya ng Susan Bernardo, Danica Jofel Santos at Marites Maristela. Para king malagwang kapadanan at kaligtasan dari Annalyn Ocampo, Pio Cesario Pingul, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Nilo Udan, Celia San Luis, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Fred Cabalya, Mark Alvin Santos, Marilyn Mangalus, at din sablang kapatad pang masakit. Para king kapayapan da rin kaladwada rin ngayang ubiyetang kapatad, Dinorma, Richard Cabalya, Guillermo David, Josefina Masbang, Elaine Nogoy Ingel, Lolita Simon Espiritu, Abelardo Santos, Rene Brenda Santos, Edgardo Cruz, Federico Imano Jr., at ding sablang kaladoking purgatorio, at detang ala ng makaganakapa, Karela.
Ako mo'y makibalo karing plano ko para kaya kayo. Detang plano ban minawa kayo biye, at eban ni saldak. Potang maus kayo kako, pakiramdaman da kayo, at ibalik da kayo kingkekong bansa, nung nura kayo kinwa anting bihag. King logining pam paning anak paning Espiritu Santo. Amen. Ingilo manatili kay kayo. At keka antimurin. Kapatid ban kanita karapat dapat magmasusi karating banal na misteryo. Ganakanta lang yan isisyan din kay katamang kasalanan. Ikastangin ng miyag na nagnaning kapanisyan, magumpisal ko, King Diyos. May payang tuto, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong dina. Inisip, aman, tapat, at niyaliwang kakulangan. Ulinite, panikapukan Santa Mariang Kabilang Mambirhen, karing sablang nilapong santo, at kay kapatad. Ipanalangin niyo ko King Diyos aginutamo. Ing Diyos, sa may payong totoo pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sa naking biye, ananangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming at sabanwa, kapilan mamabiye at pagmula ning sablang mayap. Iba't king kamumulan ning panawon, pengakwanan meng kaligtasan ning tao, kapamila taning paintungol ng panyatang ning kekanganak, ing ginuming Jesucristo. Saupan mo kaming minom king kayang katutuan, at pataba karing puso mi karing tulang iyalukda ring kayang pangako. Bara ka nga sa iwan, king kasal pantayan na natlugod, at akantan mi kapilanwan ning tula ning kekang pangatyo. Tiyaduan mi, kapawalatan ni ginaming Jesucristo ng anak mo. Mabiat magari kambe mo ning banal Espiritu. Metong mo king pangadiyos manggaman, king ananangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako, Juan, dimdam ko niya namang magsalita ka nako, ing siwalang manibat banwa. Ngana, lumapit ka king anghel, ang makatuklo, babo na ning dayat malat, at babo ning gabon. Kunan me ing makabuklat a librong tatalnana. Lepitan ke ting anghel at inawad ke ing libro, ngana kanako. Kunan me at kanan, sunlamya king tungos mo. Dapot mayumo yang anting pulot panilan, pangaras na king asbuk mo. At kinwake at pengan ing malating libro, mayumo yang anting pulot panilan. Dapot kabud ayak mulke, meslam kudungos. Sinabi na pa kanako, kailangan ing ika, ipasyag mong pasibayo, ing amano na ning Diyos. Tungkol karing miyayaliwang tao, bansa, salita, at karing ari. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, dalit apakibat. Kayo murang pilalasan din kekang amano. Ulitan tayo po. Kayo murang pilalasan din kekang amano. Migit kong pitutulan, ing tupad karing kekang kautsan, kesa king tumipon, dakal apabindyan, ing tula ko ilaring kekang kautusan, ilang kako, babye kausukan. Kayo murang pilalasan din kekang amano. Ipaigit ko laring utos mo, king pilak at ginto ni tingyato, kayo murang pilalasan,
dingke kang amano, king pulot panilan, may gitla, king yumo. Kayo murang pilalasan din kekang amano. Dingke kang tuntunan, ilang bandikong alang kopapusan, ilang bukod, makaligaya kanako. Anti kong susunga, uling sabit ko lang pagnasan, dingke kang kautusan. Kayo murang pilalasan din kekang amano. Parangalan tayo maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Itangan po, ako ing dalan, ing katutuan at ing biye, alang malyaring miras king iba, nunemo, king kapamilitan ko. Alleluia, 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 Alleluia. Ingilo manatili kay kayo, At kaya ka ang timuri, pamamasa king may pabalita, agpanggang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Linob ni Jesus king templo at tinabi nala ring magtinda nga nakarela. Makasulat, ing bale ko, mayaw siyang bale, pipanalanginan. Dapat ikayo, gewayeng tuknangan, daring mapanako. Aldoldo tuturo Jesus kilod ning templo. Buri daring pamuntok daring saserdote, ding iskriba, at ding makatuwa ning balen, king ipapatere. Dapat elamanakit paralan, nung makanano orang arapat iti. Ulinging mabilog a balen, timtim niyang makirandam kaya. Alalang buring salanan, king sasabyana. Ing may pabalita, ing Ginoo. Kapuriente ka o Kristo. Maya pabengi po kay kayungan. Kaya pabingi ko amo. Ay niya pong kasasagsaga na po rening bagyong sunod-sunod adinatang linabas kay katamo. Ating pong mig-viral picture anong no ka rin ing metong apisamban. Inayos daw po rin karelang luklukan na imbis na makanya na po pangaayos, inayos dalang pakodrado. At nga na, kimpakaintindi ko ketang caption, ready na yung pisamban kareng bisang muntakeni, uling masikanying bagyo, detang bisang mag-evacuate. Welcome lang lungob, lumipat pa pisamban, pansamantala. Dakal pong pinuri, kini pong gawanan ng parokyang iti. Dapat atin mo rin pong memintas. Eko balo nung totoo, hindi ngaliwang reliyon, ilang memintas. Anong no ka rin, isamban niya ba kanuita? Ot gagawan ding evacuation center. The church should be a house of God, should be a house of prayer. It should not be an evacuation center. Ngara pong sasabi. Pero nga ako pong mangutang king sarili ko, nung pong ding kapatad tamo, mga salanta nala, nung ding kapatad tamo, wala nung pitutoknangan, nung ding kapatad tamo, makalbog nala pong pibale-baleda, tala po paluban kayong pisamban tamo. Tala po i-welcome, i-rescue. Palagay ko po,
nung nga pong giningkot nan, naman po siguro mimwa, of course, ila ko yung Blessed Sacrament. Pero, that moment, kaba pong atsulareng may nga salantareng pamilya, nang gagawan da, magrosaryo la pa. Mga dila, mo karetang may nga salantang atsuking pisamban, nune mabilog. Para karing gana-gana. At deta pong pamilya nga karing makapadurot, mga dila naman. Mga dila naman. Kaya katamang ebanghelyo, dindam tayong Ginoo, balo tayo pong istorya, nung no ka rin at may po kamwa. Uling in templo na talaga naman karing Hudyo, sagrado ya. Uling king templo de pa nandaman, ing presensya ni nga pong Ginoo. Kay ba't semutan de pong rening magtinda, komersyo, at kapanekasan. Imbis na ing karelang panandaman ing presensya ni nga pong Ginoo, ing panakitan, ing business. Nga napin ing Ginoo, ing baleko mayaw sang pipanalanginan. Dapat kayo gewayeng tuknangan ding mapanako, mapanekas, komersyo. Uy, tingin na burining hapong Ginoo. Uy, ting tuturo na kay katamo. Itang makakarok, sukat gawan, king kilob, pisamban. Pero itang makakayap at makasawop, kapilan man, nababawal ning apong Ginoo. Sabi tabi po, ing Ginoo, panandaman niya, ing presensya na kilob ning pisamban. Karini pong mga labasan abulan, ang gapa naman ngeni, lalong-lalo na reta pong pamakasimba. No karin tapo si Simba, of course, ngeni po, ting pamakasubaybay kay katamo through Facebook Live, live streaming. Ing pisamban, nyamo keni, kilob ning parokya, no ne miras ne king balang pibale-bale. Uling karin tamo makasimba. Karin tala bubuklat deng TV o ren kay katang computer, mangkanita makasimba online. Karapin po, hingaos da simbahay. So nung ngeni po yung pisamban, yan naman yung pibale-bale, buri na po sabyan, king balang pibale-bale, sukat, at dapat tayo namang panandaman, ing presensya ni nga pong Ginoo. Makanano, panabila, reng makasaw, ban panandaman tayo, ing presensya ni nga pong Ginoo. Kareng tala sawa, itabi me, ing nanumang bisyo mo, nabalo mong makasira, king relasyon yung miyasawa. Nabalo mo iyang tingwanan mo yung asawa mo, iya mo, ing luguran mo, alanang aniwa. King paminya, dening anak, abing yan ang responsibilidad kay kaninga pong Ginoo. Itabi mo yung ganaganang bisyo, anong no ka rin imbis na kareng anak, pigagastusan mo, o sugal mo, o lilele, o bibiye mo pa kareng aliwa. Ibiye mo, king paminya mo. Itabi makasira, king paminya. Nune, sana kapatad, ing pamikalugon, ing pamisasan metong, ing pamanantabe, ting metong at metong, yang panandaman, king balang paminya. Itabi, ing marok, isundu, ing mayap. At sigurado, karin, panandaman tayo, ing presensya ni nga pong Ginoo. Amen. Talakad tapo. Kingig pa karing manibatan ning sablang bagay mayab. Meet mong kapanaligan tangya ning adwan kaya, ing katang pamangailangan. Ating pamangailangan ding sablatang kapatad ketiging yato. Ngatang manalangin Ginoo, pakiramdaman mo ing aklis,
ning kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ning kekang balayan. Para ka ring mamuntukan king Santa Iglesia, pagkapilitan da sanang papanatilyan ing kabanalan at kagalangan kilubding bale ng pipanalanginan ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo nga klis ning kekang balayan. Para ka ring manimuna ring bansa, elasa maging sagabal, nune bagkus ilang manimuna king pamagluwalo, pamanayos at pamaglarin ka ring templo ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo nga klis ning kekang balayan. Para ka ring daralan kasakitan, ding ating problema king biye, ding miminalog, erasa kakalingwan, king mayandang atagpuan, ingkas ngawan at kapayapan, kilubding pisamban, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo nga klis ning kekang balayan. Para kaya katangan, eta sa kakalingwan, king ding bale ng pipanalanginan ning Diyos, ila naman ding manimuna ng lugal pituturuan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo nga klis ning kekang balayan. Yabe tala naman puring makasunod na papanalanginan. Para king kaligtasan ning balang metong kekatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapadanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong eganaganang frontliners. Para king kapasalamatan dari Christian Joshua Angeles, Cesar at Ryan Cesar David, pamilya dari Joey at Lorena Galang, si Sardas at Luz Medina, Pasiopea R.C. Santos, Katrina Goting kayang pamilya, Juliana Sibal ating kayang pamilya, Mirna Pamintuan ating kayang pamilya. Para king anibersaryo ng kebaytanang Marcelo Mandap, para king special a intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Christian Joshua Angeles, Leila Tungol Abiog, Trina Diazon, Maribel Mandela, Michelle Cruz, Melanie Cruz Singyan, Marian Kinzinger, Mary Manette Pineda, Maricris Paldeng Sabado, Catherine Paldeng, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, pamilya ng Mr. at Mrs. Lening Malang, Jonel Pamintuan, Janet at MC Robert Bernardo, Juliet at Edward Basirag, Romy at Rowena Bernardo, pamilya ng Susan Bernardo, Danica Jofel Santos, Marites Maristela. Para king malagwang kapadanan at kaligtasan dari Annalyn Ocampo, Pio Cesario Pingol, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Nilo Udan, Celia San Luis, Merla Mangalos, Cherry Cacnio, Fred Cabalya, Mark Alvin Santos, Marilyn Mangalos, at ding sablang kapatad tang masakit. At para king kapayapan daring kaladwa daring Meyam biatang kapatad, Dinorma, Richard Cabalya, Guillermo David, Josefina Masbang, Elaine Nogoy Ingel, Lolita Simon Espirito, Abelardo Santos, Rene Brenda Santos, Edgardo Cruz, Federico Imana Jr., at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang ala ng makaga nakapakarela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo nga klis ning kekang balayan. Ngeni po doon tayong sarilitang kapagnasan. Uy, papakiramdaman mo rin kekayam kayadwanan. Dahil sana maging gabi mila, king dalan paintu rin kekang kayarian. Kapamilata ng Kristo, ginumi. Amen.
Ipuri ka ginong Diyos king meto sikluban, uring kayang kayapan ting gamiting tinape yang pangmigay ka. Tinape bunga ning gabun ti pagalaning tao, para kaya kami magawang tinape tingbi. Mipuri ang Diyos kapilanman. Ipuri ka ginong Diyos king meto sikluban, uring kayang kayapan ting gamiting alak kayang pangmigay ka. Alak kay bat king ubas pipagalaning tao, para kaya kami magawang inumaning kaladwa. Mipuri ang Diyos kapilanman. Manalangin kay kapatad, baning kay katamong daon matanggap yara paning Dios, sigpang may payang totoo. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon ka rin gamat mo. King kapurit kaligay ning kaya kang lagyo. King kaya katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, mananasanang deting ayin ayang pangmi, pasulungan ding lugod mi keka, at yatad da kami king biye analangga. Itiaduan mi kabalatan ng Kristo ginumi. Amen. Ingino manatili ke kayo, At kaya ka antim yat na yoreng puso yo. makayat na no king Pasalamatan tayong Ginoo adios tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa. Dios king alangang gat lubos mayupaya. King lugod kay kayang lelanganing tao. At inyang mangintulid yang biparusan, king kay kang pakalulo kay kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na, ring anghel ding sawlang koro ding banwa, mitmong kapag mulan lang sasamba arapan mo, ing siwalami magisan metong sana king karela, kabang kakantaming mitmong tulay dalit ning kay kang ligaya, ngami, sasabi, Banal, banal, banal yaing Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitmumaying banwating yato king kaya kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad diyang daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. tunay kapin banaloy pa king panibataning sablang kabanalan, uli nanita pagparalampumi, pamanalan mo sana reting ayin kiyang buning espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayamidan kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinuaning tinape, pepasalamat siya kay katpirasone, bigyan ne kareng kayang disipulo nga na, kuanan yeng ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawan, para kay kayo. Pakanyan mo naman kay batingapunan kinwaning kalis, pasibayan papasalamat keka, bigyan ng kalis kareng kayang disipulo, nga na, kuwanan ngiti, ikongan, at minom ko kaniti. Iting kalis ka na kundaya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibu para kekait para karing sablang tao, banket ami patawan laning kasalanan, taptan iti, bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ginoo kapamilatanin kaya kang krus at pamanyubling mebye, linigtas mo kami, ikay talapagligtas na ninyato. Inyang ni gaganakan miyag pa, kamatayan at pamanyubli ng mebiye ning anak mo, daram niya kay kating tinapi ning biyeting kalis ng kaligtasan. Laing ning pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban samuyok keka. Mapakumbabaming pagamuha mo,
king kamingan sanang misulo-sulo, king katawat dayo ng Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, king Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban miganap ya sa aking lugod, kambe ng Francisco ke kaming Papa, Florentino ke kaming Arsobispo, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at maninayang subling niya. Ading sablang mayaw na biye. Tanggapan mo ang sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye elalangga. Ban kayabe ng Maria, ing Berhen ng Doning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ing sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kay kangana. King kapamilatan na, kamben at kaya, ikpang may payang totoo, kagaw ni Banal na Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman, king alanangga. Amen. Ngayon ting meto nga pamilya, mausta mo king igpatamong at subanwa. Igpami at subanwa, misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kami yung kayarian mo, ipamintuan yung lug mo, kaya sulit antibanwa. King kakanan mi king aldo, ibe mo kaya kami king aldo ngini, amponi patawad mo kaya kami kasala mo. Anting pamamatawad mi karini kasala kaya kami, kaya paisaul king tukso, nun ikabos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kay may kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang manalakapulungan, at pamayapan may pambilugan nagpangking kaborian, ika mabiyat magari, manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo, At kaya ka antimuri. ipakitampong yening may kakalmetong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Kordero ning Diyos, Sa milalakoking kasalanan ni Yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ni Yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ni Yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Nyoing kordero ning Diyos, nyeng milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaw king apunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas ngay nga mano mo, kumayap na ko. Ing katawa ng Kristo, Amen. Sasabihan ko kaya kayo nga naning Ginoo, nung manalangin kayo at adwan nyo ing nanuman, panaligan nyo kingiti tanggap yun na, at ing sabla ni pagkalug kaya kayo.
Manalangin tamo. Uy pa sa mulong kesana king lugon, kapaminataning karistiyang pagmasusyan mi, bilang kapigaganakan king ginuming Yesu Kristo, humabiyet magari manggaman, king alanangga. Amen. Siklod tapo. Manalangin tapo. O Diyos sa ibami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin ming antabayanan mo lo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo lo ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan detang meyangu nabiye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami para king ikakayap daring sabla. At ban makasaup kami karetang atsuking pamangailangan. Ipaniga pumikya ka, impatuklangan mo na sana, impangakalat na niting virus, at impangakabus mi karing takot mi. Pagkalam mo itiking kapamilataning ginuming Heso Kristo ang anak mo, ama bibye ampon magari kambe mo, king kami tunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming maganlong o kabanal-banala na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Talakad tap. Ingilo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin. Bendisyonan ako ganing Diyos sa may payang tutuingig pa. Ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, lulugod at susuyo king Ginoo. Salamat King Diyos. Magrasyang bengi po kaya kayo nga. Antimurin po kay kayo, Ama. Salamat po.